Perezida Paul Kagame na Guterres uyobora umuryango mpuzamahanga baganiriye ku muti w'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Baranayinego TV ukora subscribe tubane makuru ya buri munsi. Perezida Kagame yatangaje ko yagiranye ikiganiro cy'ibanze ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres. Abayobozi bombi baganiriye bifashe telefone nk'uko Perezida Kagame yabitangaje kuri Twitter mu gicuku cyo kuri uyu wa mbere tariki 31 Ukwakira 2022. Yagize ati mu masaha make ashize nagiranye ikiganiro cyiza n'umunyamabanga mukuru wa Loni ku makimbirane ari mu burasirazuba bwa Kongo. Twaganiriye ku nzira n'uburyo bwo kuyagabanya. Perezida Kagame yagaragaje ko gukemura ibibazo kugira ngo birangire mu mahoro biri mu biganza byabo. Yavuze ko kandi bubakiye ku myanzuro ya Nairobi na Rwanda ndetse n'izindi mbaraga mpuzamahanga. Yunzemo ati dukwiye kwiyemeza ubwacu kubishyira mu bikorwa. Perezida Kagame na Guterres bagiranye iki kiganiro nyuma y'amasaha make ibintu birishije kuba bibi mu mubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'uko iki gihugu gifashe umwanzuro wo kwirukana ku butaka bwacyo Ambasaderi Vincent Karega wari umaze imyaka 3 ahagararira u Rwanda muri Kongo Kinshasa. Umwanzuro kumwirukana wafatiwe mu nama nkuru ya gisirikare yabaye ku wa gatandatu w'icyumweru gishize tariki 29 Ukwakira 2022 yayobowe na perezida w'iki gihugu Felix Antoine Tshisekedi. Minisitiri w'itumanaho muri Kongo Kinshasa akana n'umuvugizi wa leta Patrick Muyaya Katembwe yavuze ko icyemezo cyo kwirukana Karega gishingiye ku bikorwa byisubiramo by'u Rwanda mu gutera Kongo Kinshasa. Leta y'i Kinshasa kuva mu mpera z'umwaka ushize ubwo imirwano yongeraga kubura hagati yayo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 yakunze gushinja leta y'i Kigali kuba ari iri inyuma y'uriya mutwe. Ni ibirego cyakora u Rwanda rwakunze guhakana kenshi rukagaragaza ko ikibazo cy'imande zombi zihanganye mu ntambara ari icy'abanyekongo ubwabo. M23 kuri ubu yamaze kwigarura uduce dutandukanye tw'intara Kivu y'Amajyaruguru turimo umujyi wa Bunagana, Rucuru, Kiwanja ndetse n'ikigo cya gisirikare cya Rumangabo yaherukaga gufata mu 2009. Ni nyuma y'uko imirwano ikomeje imaze icyumweru n'iminsi 4 isakiranya abarwanyi bayo n'ingabo za Kongo Kinshasa FARDC bifatanyije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. N'imirwano bivuga ko yatumye abaturage barenga 50,000 bava mu byabo ndetse ngo harimo na bamwe mu basivile bayikomerekeyemo cyane abandi bayitakarizamo ubuzima. Kuri ubu hari impungenge z'uko ingabo zarwo kuri ubu ziryamye amajanja ku nkike zarwo na Kongo Kinshasa nyuma y'uko imirwano isa naho iri gusatira imbibi zarwo. U Rwanda rwavuze ko kuri ubu ruri gukina hafi biri kubera hakurya rushimangira ko ruhangakishwe n'ubufatanye buri hagati ya FARDC n'umutwe wa FDLR rwakunze kugaragaza nka nyirabayazana umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo. Ni mu gihe kandi ruka ishinja FDLR kuyica undi munyamuryango. Umuryango uruko uharanira impinduka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urashinja umutwe witwaje intwaro wa FDLR kubicira umunyamuryango witwa Kipuni Anselme wari ufite imyaka 22 y'amavuko. Umuryango usobanura ko Kipuni yiciwe mu gace ka Ngula Nyamilima muri teritwari ya Rucuru ubwo yari avuye mu isambu ye tariki 28 Ukwakira 2022. Iti umuvandimwe wacu Anselme Kipuni muri section ya Nyamilima teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru yishwejwe n'abakorana na FDLR muri Ngura ubwo yari avuye mu isambu ye. Anselme wari ufite imyaka 22 yarwaniye n'ingoga uyu muryango kuva mu 2020. Ruka ivuga ko urupfu rwa Kipuni rukurikiye urwundi munyamuryango witwa Kambale Claude nawe wishwe na FDLR muri Nyamilima muri Kamena 2022 ubwo yari avuye mu isambu ye. Umuryango wasabye guhagarika ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro nka FDLR uvuga ko iteza ububabare mu basivili batuye mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa kandi ko abagizwe ingaruka n'ibikorwa byayo bakabona ubutabera. Ni mu gihe kandi General Mezo Blino yavuze ko icyemezo cyafashwe ari uko bagiye kwisubiza ubutaka bwa Kongo Kinshasa. Komanda mushya w'akarere ka 34 ka gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru General Major Mezo Mbele Blino yari yageze i Goma kuri iki cyumweru asaba abaturage gutuza ndetse asezeranya kugarura amahoro no kwisubiza ibice byose byafashwe n'inyeshyamba za M23. Akigera i Goma, General Mezo yahaye ikiganiro abanyamakuru atangaza ko nibiba ngombwa bazanatanga ubuzima bwabo ariko bakagaruza ubutaka M23 yongeye kwigarurira. Ati leta ni leta batuze, igisirikare cyabo kirahari nicyo nababwira, bagirira icyizere ingabo zabo byose birimo gushyirwa mu bikorwa kugira ngo hagarurwa byose
birimo kwigarurirwa n'ingabo za M23. Icyemezo cyafashwe tugiye kwisubiza ikizwi cyose nk'ubutaka bwa Kongo. General Bruno yabajwe niba ntabwo bafite bwo kuba yageze Goma anazanye n'umuryango we, asubiza ko ahubwo ari kigaragaza ko ntabwo banabo cyafite. Ni mu gihe ingabo za M23 zimaze kwigarurira Rucuru na Namugenga, ibice byose byegereye Goma, ibintu abasesenguzi ba politiki bavuga ko iminsi mike bishoboka ko bashobora kwigarura umujyi wa Goma uhana imbibi n'u Rwanda. General Mezombele yagiye kuri uyu mwanya asimbuye General Gisle Mulumba wapfuye muri Kanama azize uburwayi. Uyu nawe yari yasimbuye Brigadier General Gisle Nkobo wapfuye mu mwaka ushize ku itariki 16 Kanama 2021 azize indwara y'umutima. Hagati aho umutwe wa M23 kuri ubu uri kugenzura ibice birimo umujyi wa Rucuru na Kiwanja nyuma y'imirwano yahuje na FARDC mu mpera z'icyumweru gishize na nyuma y'amezi 4 ugenzura Bunagana. Ni mu gihe kandi ntasoza navuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeje ko ingabo z'u Rwanda RDF zitera inkunga M23 ndetse ubwo bufasha ngo bukwiye guhagarara igitaraganya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanye icyumweru gishize zishinja byeruye ingabo z'u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23 uhanganye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, izisaba kubihagarika. Ambasaderi Robert Wood wari uhagarariye iki gihugu mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano tariki 27 yasabye ko urugomo rw'imitwe yitwaje intwaro nka M23 ruhagarara kandi n'ibihugu biyifasha bikabihagarika. Ni umuyobozi wa mbere wari uhagarariye Amerika wemereye imbere y'amahanga ko ingabo z'u Rwanda zifashe M23. RDC ndavuga Kongo Kinshasa isanzwe irushinja guha ubufasha M23 yarabyishimiye ndetse isaba n'ibindi bihugu urwamagana. Ni mu gihe umutwe witwaje intwaro M23 wafashe ibirindiro bya gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bya Rumangabo tariki 29 Ukwakira ni kuwa gatandatu w'icyumweru tutambutse nyuma y'imirwano ikaze yahuje impande zombi. Ifatwa ry'ibi birindiro ryakurikiye ifatwa ry'ibindi bice by'inyenzi muri territoire ya Rucuru birimo centre ya Namugenga na Kiwanja, byiyongera kuri Bunagana imaze amezi 4 n'igice igenzurwa na M23. Ifatwa ry'ibi birindiro ryatumye Leta ya Kongo Kinshasa itumiza inama nkuru y'umutekano wafatiyemo ibyemezo birimo kwirukana ambasaderi w'u Rwanda Vincent Karega cyane kwirushinja gufasha M23. Nyuma y'iminsi kandi Yolanda Macron uhagarariye u Rwanda ndavuga umuvugizi w'u Rwanda yatangaje ko ingabo z'u Rwanda ziri kwicungira hafi imipaka iruhuza na Kongo Kinshasa, dore ko ubwoba bw'intambara bukomeje kuba bwinshi. Iyi yari Intego TV, komeza ubane natwe ukora subscribe tukugeza amakuru agezeho ya buri munsi.